feoi a koni. Fakatahataha ki. Wai ki sabe kamata ake tau ko kalama fakatahataha ki honi. Ko sabe te au toto. Sabe te au toto. Te rau ia ka te toto. Wakai ki hono lerei te mohono whakawhia Maria o noko whakataha mai kainga ia te opo whani. Sabe te tuka i kumoto. Wakai ki hono lerei o noko whakataha ai kainga ia te opo o whani. O tatau ia maroro mawinga. Ki he ulu aia nei tape hiko i halakawa. Iyo koe halakawa o ero ne. Pea aluhimo ki e kapa o hono ngahi tofu. O hange koe hahau o hea moni. Pea hange koe hahau nai tō i he mounga o sai o ne. Hena te kau ia e Sihova. Ambonu ia. Mau i tai maka. Sabe o he eiki. Tau te o whani. Tau tui ka tau himate nau lava peke tāma i mako ia. Don't stand before we start. Tau tui hoko. Tau himako. Tau himake sabe ko ia. Makai i hono lelei. Mo le whawhi Maria. Ki mua ke tau o tutua ke o lunga. We are here because we love one another. Unity. The blessing of God's going to share us. Hallelujah. Fakatahataha. Ki hima pe tu o pe to to. Kada pe ka hima mo ki kwese pe ni ki bo lo. Okay, go. Hallelujah. Kaiki.
mo methi lalo e tamai mo fa malo at kia fiona. Hange ko sa pe ko ni tua. Pakai ki hono lele. Io. Ono fa se mari o no fa ta kai na. Ko e mo fa ta ba ni. Ko se o fa ni. Le mo i ti ya le ko. Ne o ma ha me ngai pe tu ke. Kami pau i ni. Ko o fa na ke tu ku ye te ma. Ma fa fe ho ma ma ni ma o ni. Na o ye te ma to. Fakatahataha ma o to ke afio. Ta be ki na fa ho tu e na ngai mo wi. Ta be ki na mai e ki. Ye fio o ma fa ye na spedi ta ma fa ni. Ta be ki na mai tu as ka fi fikau. Tu a fio na ke ta ma ki ma to i fio o ma fa e a na. Pa ha at praise the worship of him. Mau he ni ke ra na ni a fio. Wa ma ko tu ya e ki fata ku ke po ho ma le o ma me. Ke ma ku a ko fa te ta ya fio na. Tu mo ha ka ka fio na ha le ma ma ya fio na. Ta ki ma ko me ka ma ana. Praise the worship. Wa ra ma ko ba ma ya ko ni. Mo ni be le a dos ko lo fa ko do be ya. Ke la la ni ia pe ai a. Ka to mai programa do be. Lang mengia di awal Kristen ko ar ang magfamu. Amen. Sebagai ini itu ya pasir. Ini ko ya tahu. Pokok ke Kristen. Apa tadi ini? Amen. Ta uwa tau. Apa tadi ini? Haleluya. Amen. Tôi ai ta ki frekeka da ua tau famina ke ni haleluya amen apa fati nang ya ta ila ko a ko ni ne ku ya te tau wa feta ta ila to fi si ai fa nga ma ye ko ni Taiwan itu aku yang tahu dulu agak tahu kita ini aku lawan mai yang aku mau mensipu bagi mama wat kata filosofi hui berhak dengan buta ini ya aku bertari buta HP sama si suka sih kalau dah ada filosofi homah ingat kau wakai fokat kau homah ingat ya ke pule anga e por ko le uwa to fata ko kamata te tau fie ki hai a ko ni ata me ko ko fanga mai ko fakakate fatongia ko fatongia e ke mo to ko ato tali le ki mo to le sola ka mo ulan lai ko to mo e ko to ape pe fo ki paste ni da mo no foa na la mai ai ka fe ka ko to ape o tau heli kamu ni punga ko tunga we fa ta ila ko pikiese se ne lava mai ne ko ani fa ta ila tau ilo ki hele lei la he tamasi ko si sukalasi awoni ko awene fo to ya he otwa ke ta he ya ye awoni vale benstau fa ta ila he tali le ki motor i he aho ko ni ngasias Deke ngai sola mo ulangi ke lava mai e apa ni mo tape o kai ke ta filave i hingoa o kai ke ta filave i ke toto fa te la ta filave i tamasi ko si sukalasi ko tamasi ko si sukalasi o kune tala ma pia o hei ma pia ta mo tam o to ta ko to ape tai u te ilo ia ki ta o kai ke te taua balea mo ui ko tamasi ko si sukalasi lava ke ta ko ta ke ta wa mo u ye to ta ko ni mo to ma fra o wa na te ya flow he tai kai ke ka pa sa ye flow ta ma hino ta la ka flow ka fa fe tai lai ko ta ma ko si su ka si ya ko flow le mo u ya si wa me ke a ko ni ni ba lu wa me ke a ko ni so le ta fa ko be so lo pa o ko hala Oni pea mo e mo. Foi
le a tolu ko e fili ai e kai te ke toi mau ko ha mo ui te ke toi mau ko ha mo mo ne tangata ia hoko he ngai hoko ni ta mo te te pa lahe ta pa pare pa a ko tai ni mo ta Siasi su Christ hala mo ni pa mo ui ka te koe how e whakalata whawhitai la whatawa ke tau whihi fia he aho koe ni wa aho tā waki kia te koe e he aho koe ni ki ngata anga ho mo ui aho koe ni koe aho tā waki kia te koe whawhonga ki motola o whalahi kia te motolo kai ki te whawha loloa he kulahe i kolo kāmu pa te tau wiku ai ki he whetu te tau whaosi kai ki whare kai tuke tuku e taimi lahe pa koe ia e whenga maari i he whewha tuke Mālo o mito. Amen. Whawhetai te. O pelea si hawa. O pelea si hawa. O lor kai. Ko ki tātou koe kai na ki tātou. Koe kauma on ki tātou nau ki ai whawhua. Kai whanua tua tō whare na. O kuhame o kui kai na lea si hawa ia ka te kondoro ia koe. O ko whiema te whanua tua tō whare na. O kuhama o ki ka tātou lea si hawa. O lea si hawa.
Tua,
mo me ai whakamono whana. Tu kua mere wa ki he. Tamai oi koni kene hoko atu pa mo ki tau tonu. Whakatau ki. Tau ka whakapaswas ki ki. Whakalawa ki nga koe praise, worship. Tau paswas ki ki ka ngā worship team. What are they doing? Glorify God. Hallelujah. Kaya nga tayo ko. Mawa whakamaria ko ni ke. Ato tau ki programa ko i hewhaf ko ni. Wa tau items ko i hewhaf ko ni ko. Te kao ka me. Kung tuwi na ke mau tau mai items ke na Fakatahataha. Kaya ka hilipe ni ko whaam ke kau hiwa ke nang hiwa me ki whahiwa ta. Pero lo tonga ko yung tepteu ma ateme Siasi ko ni Bouya klasi ni unga church next town. Kaya ka hilipe ai Siasi ko ni Bouya klasi next town. E tepteu ma lewa Siasi ko ni unga church ki veitu ko tun sati. Pea hoko mai ai pe ai Siasi Sounds of Worship Kitchener Melbourne. Mas kaya ki ko nga. First time pela kau Fakatahataha mai e gaf ko ni pe mo kau PDS. Pea ko e dok fire lewa items Siasi Sounds of Victory Netherlands. Pea ko tui ko tawi programa gaf ko. Ka hili pe ni ko fam he mo menit ko ni e tai ma ki fo hiva ta mo menit ko ni. Lo tau ko yung teu mai e kita hoko. Te pai ke uhinga yung ke just all in once. Pero kapag nagteu mai hawa ke hoko wa ya pe I ho items ko ipo I David. Te kapag nagteu mai ta after that just the next. Madui.
Tato pas kayak gini. Ya mahina ko ya mama ko te Maria. Udah misionat. How dia itu sesuatu na akan nomor fi Maria de ko. Madi data ko lalu. Dawan tu boy back he sa square. Ni one church in Amanda de Kato.
Praise the Lord. Wafati hiwa ye hoa gani. Ang dumiyagan na lang ikaw sa pita. Apa masa biya ayuwa. Hogo wa ito. Kasi pa kung kifamali hindi kifafanya kumapihinga yun sa film. Fala nagi ya keiki.
tau ko ia ka masisu. Ikini makai yang fekal fakpare lagi. Ikini makai yang fekal fakpare lagi. Vai com a Vicky, vai com a Pichia, vai. De Malvin vai ter que pagar. Eu vou. Church identity ya, tu ka fala mari mo dito ni kisas ko ya may merkuan ni. Umelea Jehovah? Umelea Jehovah? Praise the Lord. Didn't the Bible say to him, oku pakalata maupe okitao feel him at the guy of Dua. Amen. Amen. Big old shout out to the youth that just finished doing the song.
Praise the Lord. We see the people of God met in the presence of God. And that's what we want. Hallelujah. We are the sound of praise. Gethsemane, sound of worship, Gethsemane 2. Amen. We are a new branch. If you see our youth, I told them that we are one of the youngest youth out of all of you guys. But I encouraged him. No, they look at us that we are young. Amen. But be for examples for believers. Amen. Hallelujah. Minister this afternoon, the first item says, amen, it says that there is a ballet that is awaiting for us. Amen. Amen. Only the people of God that is righteous. Amen. That walks in victory, that knows that they have a crown, that they have a place, and there is the New Jerusalem. So, sound of worship, Gethsemane 2. What is our identity? What is our purpose? And what is our identity? What is our final destination? Amen. That's the place that we are waiting for. Amen. The new heaven, the new earth, and the new Jerusalem. Hallelujah. And the second item, is I speak Jesus. Amen. You're facing with your wife or your husband, even your kids, even our youth. We face problems each and every day. But there is a name. There's no other name like his name, and his name is Jesus. Hallelujah. When we speak Jesus' name over our circumstance, over our problems, over our family, everything starts to come together. Amen. Praise the Lord. There's no God like Jehovah. Amen. I hope you guys be blessed. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Siasi,
Over
Give us the name of Jesus that every knee shall bow in the name of Jesus. He's the King of Kings. Praise the Lord. Well, we might sound of worship ke 72 ke mau me amai for our last item. Pas lagi.
Whakata ke iki. Kau te whakamasmas ke iki ko kaka te te lahi. Sounds of worship, captioning, we have fetu ko ia o iku. Whakata ke iki. I he whini kutui, we maukawiwate na toki ata hiwa nai. Kutui, I feel in my heart, ke whawheta au kes speaker ki he tau whatata koe ni. It is a blessing and honor for me to welcome our special guest, Fakatahataha, Ifau, Mano, Whakatahi ke iki, tau te whamasmas ke iki, tau wano hoangu he. This is some very important moments for us to listen to the Word of God. It's good to see items, it's good to see her singings like this, but the Word of God is so important for us. It's a time now it's time to listen to the Word of God. Kaya tiao, flower sa kamari, mo menito ni fanong ko for. Kamari ko di ya, paspas ko iki. Amen. Wala iki. Lele ilahi ya Sihova. Bawa ite. Amen. Kokore bege tau. Puno, tau hanga ke o tua e loto. E a do mafi whawheta ki a whiona. Kei sātai pēa sātai te ki ke liua. Kei a ao pēa e mawhai mo i pure au niu. Kei fau mai pēa te koe, ai mea mo ui koto pēa ki māma koe ni. Pea koe mea ko tō pēa ku ngau i mamani o ku awhio ia e o awhio. Ko koe nei ki hanga o whakatupu ki mautoro. Pea maha mamani ki tuku mai aia ki mautoro koe uhi koe whina ngalo pē o awhio. Eki ku mau whawhita i he momeni mahu inga koe ni. Fakatahataha mai aho kakai pa ko palo mesia. Ka whataha toko ua pe toko tolu i o hua wha, teke iai ke tāpoi kina nau tolu. Tōnga ia eki o e mau whiwhia i e whiafkoini. Heo kuheni a loto lotonga o laumari maoni au awhio. Pea kua awa e pure o e whakataha angani. Ko koe ai eki moi uru ke te ngau tolu i e mau whiafkoini. Ko ia e o tua mau whakatapoi kakatotu. Ai pani make ngolau mari maoni. Mau tuku lolo mo loto ku hanga mari. Whakawaiwai ka kato ke te koe. Ke tataki kotoa ai whiohianga o e whiafkoeni. I he wahe a ho wholofola. Ke rea mai ai ke te mautoro e whiafkoeni. Tāpoi ki nai ho mau loto. Pea mai mau mo'ui eiki. Mau whamalo ka ngahi teuteu o ngahi hiva mari. Mau whamalo he ngahi teuteu e ngahi item. Mau whawhetai e o toa. Koe ngahi whakaivia a whiona. I hono whakahai, a hono whakanea aki ho wholofola. Ka moe whaunga e o toa, ki hono malangai o e wholofola e a whiona. Ko iai eiki o kumautuku, ki he mea koto pē ki te taki o lau maare maunani. Tokoni mai ka te kumautoru. Haloto ku whakaata eiki. Tohoni i ho mau ata mai. Ha ata mai ku mau malawa ke mahi noi. Ai manawa mai a ho wholofola. Kia te mātolo. Pea tuka tukunga loto ulere. Ke maulawa whakatoka mo fufu ki ai. Ai wholofola e a whiona. Ke oana mauto e whaianga hala. I mo ui koeni. Tāpua ki kakato atu e tua e mau ngāwe. Eiki, ai lima lang ko tō te. O mau whafoki ko tō e ki whakateu ngā ko hua wha. Ia Sisu Christ ko mau eiki. Amen, amen. Hallelujah. Fefeka tau pas ki ho tua. Amen. Make he pas ki ho tua. He koe pas me loto ku hanga mari e ke whakatawatai na whai he o tua e loto.
i te tau ngahi mo ui. Amen. E whakahai a ke kupu ho tau nima ai fia mo hiki ki eiki mo pasi whakahai a ko tau wae ai lere mo alu ki he lotonga o e otua. Koe ngahi kupu ia ne whakahai ai tau taina ko whai e he otua i loto. O tau hau ai ki lotonga o eiki. Koe au hau ki eiki o totonu ke ne tui. Amen. O ia. Hallelujah. Pea koia wa ana to whakanga kia te koe. Pea moau i he mea ko tō mea tau whi mao. Koe siasi, koe whare koni tau whatahai. Koe mautau e kau whai whakau sevaniti. Koe otua. Hallelujah. Koe otua. Amen. Kawai ki kore ko whaungi kamata ake. Ko hi kore o bene. Oa te moto uia ko Palestine. Amen. Fefei tau ki pas. O te ke longo ka ke ki pas mai. Ke hanga toko ni e whakakau. He koe whakakau e ni u whakautua. Amen. Ko taimi koe o ku Palestine o tua. Koe tātāre mama ni Palestine. Amen. Ua fu marunga koe wa tau potu koe kau ka tōmi ai. Whaofu au pitohia. Fu marunga i ka teo ho mou whakakakau ke tuunga pe. Ko au, ko sevani ti tatau pe au, ma ko sevani ti koe i ua. Amen. Taim pe ui ai au ko whaifikau e taim kou tuku ai i he pōpiti ko mea nei ui ai au. Ko kusau peki tua, ku teki mai whanau ia, tamai ia. Ko wabaki api ke heia. I ngoa o ku ui aki, ko taim beno ko i he ofisi ai, o e whaifikau. Taim ko tuku ai me mui, me pōpiti ai o tua. Whawhika i heiki, umautari e kore ko ia. Kore ko whaifikau o nane to e whai aki hare api he, tami muare. Hallelujah. O tau, ko mautau mau lalo taha. Mautau mau share the people. Amen. Amen. Hallelujah. Tamai sisu. Koia taki. Peha. Koia holo aga. Whawhida i hei. Tau alu ake whaunga e o tua. O te tau alu ake whaunga e tangata. Ke whahangangi i ha tangata. Kono ua e whui mea. Ko kore atua. Ko whotoko e kau tangatani. Au. Ko e sea. Ko tau tangutau ke sea ko e hatai mau whakatahai. O koe ke tangutu sea pehe au e tau rotu. Amen. Amen. Hallelujah. Whawhetai. Tau ta taina ki tau tolu. Ke tau ilo u maalunga whamo ui ai o tuaka tik tau tolu. Pea mahino na tau hau kotope me heanga hala kotope na e tatau kai ke hataha na e tupu hake au maonion pea kehe. Hallelujah. Sai o se ata kai hoko te tau. I whanga maari ko ni ko kore ki nau tolu kotope na e baptaiso. E whakapui ai kakai na e baptaiso e kainga ko ta Fakatahataha ni o ke kai ko ta whepikitaki ko Siasi ko ta whepikitaki ko Pureanga is a kingdom connection. Amen. We are not come together as a church connection. We are here because of the kingdom connection. Amen. Pureanga o tua tau tuku ai whai atau whataha i he whiaf koe. Ta kou kore te. Koe uhi koe fua e tau ngāu e ke reike. Tau whaam ke whaha i fua i mua he tau whio anga ki he kotua o kua ana o whataha. Koe misiona na whotu he kau whaifikau. Koe whahau i lau maari. Ka pauku mawapa he wani. He ki lau maari e taha. How kai ke tau whiwhia i he ongi hataha o whak e mo wiki eiki i he ao e tau whataanga i he eiki. Koe kaweinga ia o e tau whataha. Whawhetaki ke hei. Hono ua koe kau maulakanga o e siasi ko ia o siu. O whaambe ke tau whatapui ka kato peke o tua
O ave ke eiki ak nau tolun ko tope. Hallelujah. Ko imisi ko ia taha fi ngau ke eiki o ku kamata ia te fonga ko ni. Amen. O ku hube matapa ta kamago si sube matapa. Kai to ia fonga ia. Hallelujah. Pero tau sio ke fua tu lolo me loto. Ke fava i kai eiki forofola ai tua. Pea koe fua lere ia koe tau fakatahataha mo tau mu ai tau mawe. Pea koe nau tolu e. Pea koe hono wako kore mua. Ke kau mau lakanga ko ia siasi o siu. Ke fakataha ko tō be. Hono tāpua ki e sia whine. Tau hake mua pas ki o toa. O lere asi o mua. Amen. O lelei lahi o tua. Hallelujah. Koe fua e ne mea tau whiwhia lai tahai. Whiwhia nge he hi mau whai. Tau whiwhia nge he ni koe uhi. Koe mea inu whai. Te ngawen e lau maari maano ni. I tau ngai mo koe. Hallelujah. Hallelujah. Koe e pehe taha ku i kai mahino lelei kia i le whatonga i ka te mutoro. Mahina ko tobe. Hallelujah. O gore bege ka faz ka. Que não cada mai. Cada mai moani ka faz ka. Ko e tau ngau mo mai bege moani. E tau tuhen o hanga ka kinau dol. Ka hanga lau pe tau forfola. E mo fai tau lotu. He ko tau ngau e o tau ngau e. Fakataha o kai ko hanga au ha tota. Amen. Fofidai. Hallelujah. O toa fofola ki fai ai ai. Ka poki ki mau tol ko ia ko e mu ani e mau ho mau loto ia pe mo ui ne e ki u fai e ting matol e ngā whetu keke e koe fua ini o kakai ko nau tuku pā koe hui koe ngā ue lau ngāri mau oni e nau ngai moke ko nau viviri ai ki ngā ue ki e ki i hono whare pe ko nau viviri ai ki whaki ki nau fō i e whanau fo o koe uhi koe whorofona ai o tua. Whawhira ai ki eki. Amen. Hallelujah. E vesi koe ano e toi koe o Rock Timote. Rock Timote vai toru. E vesi koe ano fitu. Te kamata lau mea e whorofola. Ko hingo nau tolu kotoa. O nau amanaki ke whakanofu. E moe tāpaki ko hingo e whakatau ngāwe ko ene. Na moku mou tolu ne whaki ke whakakato. No mou ui. Ahono tāri kakato o eiki ko sisu kalasi. Pea ki anga whakamotua ai kauwako na ki whoki. Anga whamotua ko anga whamatua tua whalau marie. O kai ko anga whamatua whamaterie. Amen. Whakawholofola. Whakawholofola ko mo ui whamatua tua mo ui whalau marie. A ewa e lau marie ka inga. Ko mo ui whakawholofola. Kia te tautora. Anga whamotua ai kau wako na ki whoki. Oua na a wheloi aki. Oua na a wha inu aine. Koe whoidea koe ni utua koe he inu aine. Koe kai koe hinga ke inu aine pe kai tua taha. I kai. O ku hinga koe tapu kakato. Tapu ke ala ki ai. Tapu ke mirihi. Tapu ke ahi. Amen. Kolose kaheua. Pesi wa taha ki he waine. Hallelujah. Pea hori ki e koroa uri. Kai
Kai puke mau ai mea wharilorilo o e tui I amana le rei. Amen. Pea ke fuafua ahi kia teki nau tolu foki. Pea nau foki. Pea nau toki hoko ki he ngāue o e ako naki. O tae halaia. Tara mai ke whapa pau ke tau mo uiki mua. O ki kai ke tau tō ako e mo ui whalotu I whatongia. O e tau aru ke whatongia o mau o te teo. Amen. Fua ahi. Hallelujah. E whakakakato. Roki whakahapi koe o kurerei ki he otua. Koe tangata ngā we ui kai ke mā no vahe totonu ai wholofola o e mooni. Koe hui koe ha he ui kai ke halaia ia. Koe taimpe halaia e tau mo ui ka inga. Whaingata e tau maranga na sio mai kakai kia te tau tō. Amen. Pea ke anga whakalongo pe honau ngai kunoho. Mai waifu. Amen. Ki kātaki ifo. Amen. Tuku ke rea pe hui se pāni ti o te ke toi rea koe. Ka ea mea ke fie ilo ki ai. Al koe ki ape o toki eke ke hui se pāni ti. Ai mea na whaigai whakataha e lotu. Ka anga whakalongo pe ho mnoho. I kai koe kau whakako. Koe whakako vi koe ngutu lau. Koe whakako vi ia. Lau whiema uia koe ngahi hoa koe ni. O whiema uia ke o te whaiha whetuku horo. Hanga hi tāna noa hawa. Hallelujah. Anga whapoto. Anga totonu. Ihe mea kotoa pe. Pea ke unoho takitaha. Ai kau ako naki. Mo e whiwhine pe taha. Koe mani I tō taha pe kau tāta. Amen. Hallelujah. O tō taha pe mani. O kai koe ko tau lao. Pe tō whia pe te tonu ke ngatai. O pure ilerei e nau whanau. Ho nau whare o nau tolo. Koe tau tu haka tō tā tau whi whanau I whare loto. Koe tau whi whai api. Ulang whai ako naki I api. Ke mao. Hallelujah. Ko ki nau tolu o whai o lelei ai ngā we kāinga. Ai ako naki. Te nau mau kia te nau tolu a hiki anga lelei. Mo e mahalohi lahi. I he tui aia. O ku ia kalaisi si sura. I wheu I mau inga he hiwa koni. A hiwa koni koe a mantuluti ane nai. Koe ki wheu ina. Ko hai ni whia mau ke kau he kau whaki pare I he langi. Amen? Amen? Ko tau ke whakausi e tau ngahi ngāwe. O teu he o tuaia ai pare. Ko ia nane whai tūtu uni ngāwe koe ni ka tau tau. Pea ko ia kune whai ai tūtu uni moi pare. Ke tau ngahi mo ui. Whawhina ai ki he eke. Koe ngahi me ani o kua tohi atuai kia te koe. I e amanaki vave e alo atu kia te koe. Ka ilonga I tuai atu pe ke ilo aia o totonu ke ke whai e koe I he whare o otua. Aia koe siasi o otua mo ui. Ko hono pou mo e tuunga o e mooni. Hallelujah. Tau pas ki. Kainga. Ma whamanu ia ki mautoro ka whaiwhikawa e ki kia te mautoro. Koe laka mo whiri mo whai tu unga ia toho e kina lau maari e koe kotua. Koe ko hawhiri a tangata. E o kai whihawaki ia. Pea moho tu unga ke whai raka koe ni I a koe. Mautu Fakataha I hoa koe ni. Ke tuko hawhamanu ia. Hange koe ana tau e otua Moses e tawa kia eloni. Ke ne tāpua ki a ke whanau a Israeli. A ke ngai tāpua ki koe ia. Nai tūtoni e toa. Koe te mau ki whamara ia I hataha. O wai e ki. Kai te haka hai ita pa tuku hifu hataha. O tae whaau tua ia. Amen.
Ai nai alo tuai. Ai tangata o tuana ia. Whakahu he o tuana ia. Tāpaki. Hallelujah. Tafoki mā pēlami. O whonu e tāpaki e nerea. O nerea ka pēlaki. Hallelujah. Pea nerea ke whana waise. Ka inga ui ki motou ki hoko e mama. Ui ki motou ki hoko e masima. Ui ki motou ki mowhai e whare. Ai ngā ue whare o tua e rea paula kau ka tuai mai. Ka tuai mai whai whikau o mou ilo e mea ke whai he whare o tua. Amen. Pai koha mea ke whai hano tuwaki o mea hai e. Mea e ahai. Mea e ahai. Ko rea ia paula kau ka tuai mai. Hange koe teu koe ki hako e eki. O kune ki tuai mai. O tau ilo ai whatongia na e ui ki tau tō ki ai ki whai. Ki whare. O tua. Ke tau atu. O tō mafi whawheta ki hawhia. Ko koe ea nā ke whak ai ui. Ko koe ea ke teu ai mea o whak. Ko koe ea ke teu ai whanua. Moi tofika. Ke te nau tolo nau whai ai ui ai awhiona. I he maamani koni mau. Koe mau tuku whaitaha ki mau tolu, koe kau sevaniti aho awhio. O mau rea mos, whakamonu ia ke te ngā tolu. He uha mata kakano mai ke te mau tolu. O mau whanonga pe mo ngā ue mo lotonga o e awhiona. O ke te mau tolu pe iho Siasi, ai lau mario e awhiona. O hāfua ia i he fua e kakai, i he nau loto, ke fuaki ke nau ngā ue maha awhio. Ke fuaki ke whakakata wholofola a whiona he nau moui. O pore taki ai ke pore ai. O i kai mahe au e kakai. Ka nau tū ke hoko iki. Koe whakamooni ma ai a whiona. He poku ko tō pe. Ko nau alu ai. Pe ko tō e palomesi. Me he fofonga iki. Ko palomesi. Ka pau he kai te ke mai ai otua. I he ao e kakai, he kai mai ki motolu he eki, i he ao e ne tamai. Hallelujah! E ki umau whamalo ki awhi. Ma whamalo he tāpaki. Ai wholofolo ko ako ai ho kau sevaniti. Ke whai aki ai tūtui, i he ngoe ai awhiona, o mau hāu, mahino mai he whiawhkoeni, ho ngā he keresita mo tāpaki. Talamai o mau tolo fui. Ma tolo toga me whama ui o whai a tāpe i ho awhio. Koia eki o mau whiwhia. He whakataha anga e whiawhkoeni. Ke mau whiwhia he o tua toi tu o mau tauhi i he aho katope. Ke whakahao koe kona sisu. O koe kona e lau mari. O koe kona e awhiona. Hallelujah. He kune tauhia e ma mo'i. Ke tuanga ma mani mo i angahala. Ka mau hao tauhi ai awhiona. Ke moho wholofola. Whawhenai ke te koe eki. Ma whamaro lahi ki ho awhio. Hoko ai eke mau hiki atu i nau tolu. Hona o ngahi whatongia ke he nima mafi. O e awhiona. Hallelujah. Whakaiwi ake mālohi hola mari. Pani te paktaisa ke eki hola mari. Ke nau mawidi mea te koe. Mo whai ake whatongia koe iwi e tangata. Koe mālohi e kautau. Ka koe mālohi o mari. Mari o Sihova. Hallelujah. O pehe Sihova e ngahi kautau. Tāpe kina he whiawhkoe. Ho nima mafi e te nata. Luluku ho tāta he nau ngaipo. Malu i me ngai whaingata a koto. Pe toku ke moa pe ai awhiona. Toku ke nau mui. Hallelujah. E au ke ahu ke whoki mai ai. O ke kai ke maweu ho whare. O ke kai maweu ho family. O ke kai maweu e kakai e awhiona. He koe uhi mau ilo a mea mau whai i ho whare. Koe uhi kolau mari e maanoni. Whai tāpu kina e ke mau whiawhia e whiawhkoeni. Ke tala kia te koe e fua. Ke whae anga te koe eki. Hallelujah. O koe mena ke kore ke taimi ke whai hano tapu mai. Koe awhiona mena ne hufekina. Koe awhiona mena kautapa ki he wani. Ke toko mai ha taimi. Whai ano taramaki mau. Hei ilo na au.
ngao ya. Mau whamaro atu atu. Tāmi ki nao kau ngāwe. Kina kau na nau whok mai asa. Mau hiki katoa ki lau pai. Whai ono whakaosi. O e ngāwe mission nau maha. Whai ono whakaosi. Ke hoko mai ai Afgana. Ko ke mau ho amanaki. Na ke whake ai ngai whaki ia te mauta. Mau nofo me mo ho amanaki eiki. Ke hataini ni ke whoki mai ai. Ke whakatupu e mea na ke whake te mauta. Tāpu ki nai eiki mau mo ui he whiawhaka. Ke pehe ai mau wakai atu. Ke whakau mo tuku ho mau a. Pea mi ho a whio. I ngāu mau whai mau mamani. Kau ki kai o mamani atu mau. Ko mau kolo wi kai ki heni. Koe mo'ui, koe sola, koe volangi ke mapa koe. Mau hiki te riki te. O whakatau atu. Ke whanua ko mau whanongo ki ai he hiwa. Koe hewani who'o. Koe seusare ma who'o. Koe kolo who'o. Koe kakaio who'o. Pea moe eki, koe toki o ngahi tui. Moe eki o ngahi eki. Hallelujah. Moni me lea apostolo. Ko lava ia taulelei. Ko lava ia whakapue. Hallelujah. Ko mpuke ma ue tui. Sio hake peke kalauni ko teu maa. Whawhidari hea whia. Tāpui ki nā ko kau ngā hawe he whia. Eke ai loto koe na i a whiona. Ai lau maari maa nori ke whausi ake o mau. Whatongia. Koe hibe o whina. Tuke aapea ngeia. Aapea langangi. Moe whakamaro tō pe eki. E wafpetaho aro sisu Christ. Ko mau eki te mo mau whama ui. Emeni. Tau hake a paspas ki o tua. Hallelujah. Hallelujah. Koe ke mo ki katak me peke tau ruru whataha me mo kau whaikau. Ospe mo mea hi foi pit lalo. Hallelujah. Amen. Wabeda. Hallelujah. Wabeda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tobe kumata whaikau. E whiawhi koe ni hana e polo kalama Fakatahataha. Taramai na he na flau in tonga te he. Kai ka pasa e waka nai alu. O mau whanua ko no muka guke o tu mua. So ke ne he o kai ke hake no muka. Ko maunga o ne koe ki motu sisi tahai ai mui. Ko mau whanua. Toki alo hake i. For that day. Hallelujah. How when the tau mohe ne fu alu loloa. Kai ke to ilo. Hange ko lea ko vare ko tongo tu ke whakapatala. Tau ki pas ke hiki. Hallelujah. Kore ke ia purika. Kada mo fe mau pe ke ki interpret. Amen. I ask you to come and interpret the word for us today so we can understand all together. Amen. In the house of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. For my Hallelujah. Bible words help. for my no bidoni de tektato. Ko hui ko tau Fakatahataha ko mo kabenga. Te whakauru i ala mari ki e kure ana yo.
Amen. Now go to your now. Present it out the door. If fear, if coming up before coming up, I don't want to. Praise the Lord, hallelujah. As we're really aware, today's combined, and I don't think we'll combine evangelism or make disciples, hallelujah. Amen. So basic foundation scripture will be taken from the book of Matthew chapter 28, very familiar chapter as well. O falo to ia ngā pure anga ko tō pe. O patai sa kina tōru e huafa o e tamai. Mo e alo. Mo lau maari e maonyoni. O ako naki atu kia te kina tōru. Ke nau tokanga ki ngā himea. Ko tō pe aia ko whekau kia te kimo tōru. Pia wakai o kuau ia te kimo tōru mawai pe. O au ki ngata anga o mamani. Praise the Lord. Matthew 28, verses 18 to 20, it says, And having come near, Jesus spoke to them, saying, All authority in heaven and earth was given to me. Having gone then, disciple all the nations, immersing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all whatever I commanded you, and behold, I am with you all the days until the full end of the age. Hallelujah. Kawenga koia. Kawenga koia e fiaf koe ni o pehe. Koe ota whakaos a sisu, te koe whekau whakaos a sisu, pia ne aruha. So therefore, I bring a title to us today from this chapter, the farewell command of Jesus before he ascended. Hallelujah. Praise the Lord. Kau whaake uraki ame ki tu unga koia o erea, koe ota pe koe whekau. But I want to bring it further to the word command. Hallelujah. Koe whekau whakaos a sisu. Jesus' farewell command. Hallelujah. Ke mua kene aruhaki ki helanga. Before he ascended back to heaven. Koe ene sisu kene kau mui mui. This is his very words to his disciples or followers, Tane ame ka te nau tō ha whekau ke whai. which he has given them a command to do. Ka ia ene hokot ki e whekau he whiawhini. But when it's come to his command today, Koe whekau ia koe ni, koe ota. O taha me whetu mahuinga. and this command or order, which is so vital and important, Ko apsodia. at the soldiers' camp. Koe rea whakakau kau. It is a military wording. Kau tau whakau ke tau sio. Ko wheha pot e tala mai ai he whawhora e toa. Whekau ako sisu ko ha komanda. But we also want to see which words they straight and told or direct us and reveal to us that Jesus is a commander. Koe hui koe rea ne e komanda. Because these very words or saying is a commander's Pea hui word. kai ke toi ai harea ai pamea mahuinga. I he eria sotia. Ka olema ko whakakato ai whekau me komanda. And in military section, the most important is the command of the master to be fulfilled. Ko hai he nai sotia. Who amongst us today has been in the Ka te tau ki soldier lolo a te tore military? me ka jahataha ia ne sotia. Hallelujah. Praise the Lord. Whawhenara ki he ki. Praise the Lord. Koe hui ka tau mau e kakano mo mamafa. O e ota koe nai omi he oto. So that we can receive the experience, hallelujah, of what God's commanded. Tai me hawa e o ngā konga ki e mes. When the two disciples on the way to Emmaus, Ka rio bas mo dona. two of them, Koe rea ne sisu ne whaike. this is what Jesus' words. Koe wholo whola koe tohia a aku. Tohia ke tia. Hallelujah. The word Hallelujah. is my story. Amen. Hallelujah. Koe wholo whola
koe tohia kau ke sisu. So the word of God is his story or Jesus' story. Rāre sisu kamata mea Mosese o au ke ose wholofola koe talanoa ia o oku. Jesus revealed to them that the story right through from Moses to the end, it's all about his story. Tau ia e ko ngaia I he tohi ko toa pe wholofola pau ke ne omi ia atau sisu. So every chapters bring forth Every book. every book bring forth or reflects or highlighted to us the image of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kai kai ke omi ha tohi he wholofola ai I misio sisu na ta aunga no hiki he ke nani. So therefore, if any book doesn't reflect the image of Christ in that book, it's not count. Ko komanda na ase toi ka puko Joshua. Command in the Bible will fully aware of Joshua. Ko tangata takitau ia ai oto. He was the leader of God's Ki army Israel. in Israel. Pero taimi ka na hawa ke tohi Joshua. Ko kawenga mahinga tohi Joshua. Ko koloa. And when it's come to the book of Joshua, it was so important in this book about the treasure. Ko koloa ni ko tofi. And this treasure is heritage. Ko palomes maalunga taha ai otwa he wholofola o kai ko koloa whamateria. So the highest promise of God in his word is not the physical treasure. O kai ko siringa. It's not silver, O kai ko kola. not gold, Ka ko whonua. but the heritage. Ko tofia. It is the land which the heritage Ko of tofia ai Israel. otwa ko luhinga ne maalunga e palomes o Israel. And that's why Israelites' promises of inheritance were so vital and important. Ko hui he ko koloa mahinga ke otwa ai tofia pe ko kere kere. Because it is very important unto God, the heritage for his people. Ai me hanga sisu o tofa ka fit mo fulu. When Jesus given out the disciples to go out and preach the gospel, Ala to ko kawa ko nga. Malanga itaw to o ke ap. so they went in pairs, hallelujah, to proclaim good news. Na foki mo me afifia. They returned joyfully, Ko be na afifia. and this is what makes them full of joy. Lord, Ko mau kapusi la mariuli. we rebuke the evil spirit. Tarang e sisu. Jesus told them. Na kusio ke langi. Ai hange ha uhilaha no akahi fa I setane. see the Behla. thunderstorm, like thunderstorm, when Satan was kicked out from heaven. Tarang e wa iki. So the Lord reveals to Ko them. me ne ton ke mo fifia. This is Ko what is more important. Ko me ne ton ke mo fifia ai. Ko tohi ho mo hinga he mo ui I he tofia. Hallelujah. What more that should be count or ought to be celebrated or very, important is your Hallelujah. name to be written in the book of life. Kai ke no Hallelujah. fifia he tohi na hinga he tofia goia o otwa. Na fifia na to I ho no kapusi la mari. What makes them rejoice when they rebuke the evil spirit? Ko potu e te te he otwa ke ne fuak pare. Ke te na tolu. Te na mau e kalau. But this is where God prepared for all who will win the prize or the crowns. Pe ko me e te te wa he. And that's what our God prepared. Na ma ke me stolu. O tohi a sosio wa he wa. Joshua 1 verses 3. Tangan leva e otwa kia. Sosio. Ko kreime ne tofia kia te koi. Ko potu e tu kia he wa e ko e te ke mau. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. This is what God promises to Joshua. In every place on which the sole of his foot, O ki kai ko potu e au ke hore o. it's not where his voice can reach, Ko potu e tu ai ho vai. but every place where the sole of his Ko foot kreti e treads fonua or I he step. tau tau. And that is how they claim. Hallelujah. Hallelujah. Ko pau ke laka sotia o tau e fonua ko kere kere ko na tu ai na vai wana do. So once the soldiers won the battle, where they stand, they won their land also as the heritage of theirs. Ko ni fika we ko ni fika wa ken we fika. And this is what it connects with the command. Mo al Go.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How about we guys see so alu? Why did Jesus use go? Kau hi kau claim the fonwa I malai tau o faya ke alu o kai faya ke kaila. Hallelujah. Because to claim God's heritage, the land, to claim in the battlefield when they won the battle, it's by going, it's moving. Hallelujah. It's not by shouting, but no action. Kau fekau I. That is the command. Kau otai. That is the Kau order. pau ke au kau ki maman. You must go out to the uttermost part of the O world. witai kau kaila mo api ki maman. It's not only us sitting Hallelujah. at home and shout aloud E to mai the no world. na si su e kaila he aho ko ya. Ai interneti io. Mai no I he si su. Jesus knew everything. Ka ko ha na ke ngau e ke si su ko popo ya ka ho le o. Ko popo te ke mau. So the Lord still used what Amen. he commanded or written. Hallelujah. Kai pe si su ko popo e alu kai ho vai. But Jesus said, where the sole of your feet Hallelujah. stands, or Kai te ke ilo ko e lamari e Fakatahataha ya. Ka ba te ke tu pe ko mo api o kaila. Kai te ke alu ke mo fe ataki. because we ought to go out so that we can see and experience spirits of Ko suffering. fonga ai otua. God's ways Pe ko ngai mo ni mea o toa he me folfola. and the main truth O of te His iai word pe ke liliwia. never change. Te iai pe ke liliwia. God's Pe principles o tatauia he never anafi. change. O tatauia he honi. Today, Pe tatau ke he pe ya forever. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So siwa ko popo to wai ho vai. Joshua, the Ko soul pa of ke tau ia so siwa. Kalava tu ono ai ke claim. you I don't claim the Ko heritage. se kau ia e ki ka tau to. And that is God's command to us. all. Hallelujah. Hallelujah. Ko ki tau tolu ko ka kai ko ka abi ai otua. We are the armies of the Lord. Ko se Hallelujah. kau o ka bai. Ko se kau e me comanda. And the command that was given is from our master or our commander. Te amanga ia so siwa ma moseriko. Joshua faced Jericho. Whaka kau I he tau hai whonga. E holai He was ai trying fu. to think to bring Wha down wha the wall of Jericho. Taimina ne tatari ai. And when he was waiting, Whadonga ia te so dia o heka mahe hos. he saw a soldier riding on a horse. Hange ia nei hau me ta whake whiri. Looks that he came from the enemy side. Ko ta whake whiri he mai tau ko ta whake o mati. Knowing for sure the enemy side is the dead side. So ta whake ko nei hau ai ai so dia ko ni. Now when we look at where this soldier came from Hau me ta whake whiri. the enemy's direction. Ba wila pat te hau asisu mamani. You know the way or direction when Dai hau ia he kolosi. Dai hau ia he popo e mate. Dai hau ia he whiri. Dai hau ia he people that we witnessed. Hallelujah. Hallelujah. Ko tau taki e tau kalanoa. We are talking about our commander. Hau e so siwa ko tata taki tau. Joshua, leader O of whakamatala commander. e uhinga lelei. O tau to'o e fuirea ko ota. Taka ke tau to'o You hame take the uka. word order or command. Hallelujah. Tau so siwa ko hai ko. So Joshua asked, who are you? Tau ilo me ko tak tau so siwa. Knowing that he experienced as a Ko whakatongi commander. e tak tau ko yung whawhitau So lang e whiri. responsibilities of commander to meet the enemy. Kau tak tau e ahon. Many leaders these Hau e days, whiri lere te ki talai ke siasi. when the enemies come, they were the first one to run. Alu e taki o wakai. He pambau e lotu. He ao e rita siti ai taki. Hallelujah. Commanders Hallelujah. have to face, hallelujah, Ala ka so face siwa. enemies, hallelujah. Ai ko hai ko e. So Joshua asked, O si onu he so te asi herita. Tu mate. hallelujah, Tu ia ko ai ngā pull aue. out the sword, ready, Tā ke so tia. Tā ke kau whē. which That is side all you're there. taking. O kai ke pāwau ka koe. I'm not with you. Whakauria. Ka pau o ta taki loto o tau i te au ka ke kau e o tu ai mō tau tō. Ke pehe, tā i he potu to ton. Ko e whea wina ton ke pehe na so siwa. O ko i he potu to tonu. Pea wau i he tu ha. Hallelujah. Ko e
When we ask questions, Amen. ask the Lord. We're not going to question God because He comes as He is, anytime as He wishes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So the commander says, I'm not with you, and I'm not with the enemy. I'm not with the one that you hate. I'm not with the one that you put down. Hallelujah. Military captain of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So therefore, we now come to terms. When Joshua explained his experience of his commander. So the image of Jesus in the book of Joshua is the captain. Hallelujah. 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 Army of the Lord. So Joshua reveals to us that whoever Hallelujah. army of the Lord is Lord Jesus in Joshua. Hallelujah. What about the soldiers? When Paul wrote to Timothy, Hallelujah. 2 Timothy chapter 2. Hallelujah. Endure hardness like a good soldier of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Endure hardness Endure like a hardship. good soldier Hallelujah. of Jesus O Christ. hange petao ko sotali asisu kalai. So Paul the apostle named the follower a soldier. Hallelujah. So Joshua called that Jesus is the captain of the army of the Lord. Hallelujah. So the Lord gives us, said Joshua first, remove thy sandals. Hallelujah. Hallelujah. His reference today. Hallelujah. Hallelujah. For where you stand is a holy ground. The duty that you are doing is a holy duty. Hallelujah. So lie flat in the presence of God. Hallelujah. He respects, he accepts that he is the commander. And his word is Lord. Hallelujah. His way must be obeyed and abided. No one can cross or over it. Hallelujah. So Paul the apostle said, Ephesians chapter 6. Praise the Lord. Hallelujah. Paul Ephesians 6. The whole armor of God. Praise the Lord. Put on the full armor of God. Jesus' words commanded from the military base. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So Paul says, put on the full armor so that enemies will identify you. Hallelujah. That you are a soldier. Hallelujah. Deny yourself. Hallelujah. Carry your cross and follow. Hallelujah. Praise the Lord. Whoever signed to be a soldier cannot control his everything. Not what to do, not what to do. But the order of command. Hallelujah. Praise the Lord. Paul says, the first priority, responsibility of a soldier to please his command. Master. Hallelujah. David was a warrior.
while in Bethlehem, fully aware of the story about the Philistines. Nā kau tō ana siri David ana uga tō atete. There were great men or men of valor, let's say, that David chosen. Their names were Zerah, Adino. Adino, Hono wago Elias. Eliezer, Pea ko hono tolu ko Sama. and Shammah. Ko pia ka rafi kau tangatan. And the biography or Ko the Adino. history, Nā ne tāke me tō kau miau. He tai pera. he strikes the hundreds one day. Adino. Whine Levita. David How chose God? him to be one of his mighty men of Hallelujah. valor. Elias. So Elias, Kau pea Elias me pōmpogi au ke whiawhi. Mama te ni mahe from tāma. sunrise to sunset, in Kau the tau pea ni mahe battlefield, no hele tā. he swore, Ni pona. hallelujah, victory. Ha mo Elias e ka wha. So he was one of Tama his wha mui mighty Sama. men. Last, Hono tesi Shammah. na tesi me mo e anga o Israel. And he went through the Kai plantation ka of ne whai e Israel. tō mo e Israel. When Israelites planted Tai me mo tu ai the tau. plantation, Takai when me it ka comes to Filistia. harvest time, the Philistines came. Ta ai me ka Israel o lere. They even struck the Israelites Ta ki si na uo we. and they harvest Ana tō their mo i a plantation whakwe tō mo. Hoko hoko pe. continuously. Hao e tangata o Sama sio. Ki he ave vai e sine mātu a hono. Toko ni ke na uo we he ta. Si la ai na e mātu a. Mo ki na utoro kotoa. Mo re tau. Mo na unga we. Au me ke taimi utu tau. Utu he tahake. Nau si nofo hapa. Shammah came to see and witness, he saw with his naked eyes how the Odis or the men's and women's, they experience sufferings in heat of the day, trying to make their plantation and expect a great Ko harvest. hi ko fua But whaka. unfortunately, when it's come to that day, Toka one he roto enemy e tangatan. will harvest the results. Pe koe whakapau e neo loto. So in his heart, Israel, te tuku he ngowe. Te tuku he ngowe ni o tau pa Israel. Taime hao e ka Filistia. Lere kotoa e ka Israeli. Manga to Sama tu e loto ngowe. Pe Sama. Ko ngowe ni te umate te ai. Nai more hongu iwi. Ko tu ko loto to tonu e ne ngau he whare. Hallelujah. Tō ma ai ngau e ai otua. Tō ma hono whare. Kai aha me ai hoko. Kau lere, tuke nau lere. Kake tō ma e eki. Ko ne ne uia. Hallelujah. Tō ma whai me kau. O tiki tō taki mua ko he lere. O tu kua ki e whai me kau. O tu hui whai me. That's not a good thing. hallelujah, Because God appointed the minister. Don't forget that David did come in the same situation, the same way. When Saul became a king, David found Saul in a cave, and he had a chance to kill his life. But because he knew the word of the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. hallelujah, So he therefore, worked to be a minister of God in his house. hallelujah, praise the Lord. It says, Paate kay nga kita mauha mahino, whoever God appointed to his work, to be his workers. No head. Hallelujah. Doesn't matter how wisdom you have. Doesn't matter how knowledge that you have. But when you know the heart of God, you should follow and do whatever God calls you to do in his work. Hallelujah. Hallelujah, Church of God. Hallelujah. David agreed together to what the Lord says. Na au fakataha pe a David daya tuli mafua ke finangalo e otua. He cut the sides of his coat, pour a Saul's coat. And David hold on to that and said, see, I already have a chance to your life. Na mahino But because of the Lord, hallelujah, but because of the word of God,
Mai no e te vita. I back off my hand from the anointing of the Holy Spirit. Ne ala hono ni mau whanga whakatapu, e alasi e muia saula, ne ona e mau whanga maria tuolahi. I o au ke to'o ai kapa o hono ko fuhu whanga whakatapu, ko whainga maria ke ne tāmate I te lapasi. Ka nā ne whaka a papai ai wholofola pe ko whono a Sihova. Hallelujah. E kai o i ala hono ni ma, te ria a Sihova na ane pania. We must put up the word of God to be the priority. Hallelujah. To achieve, it's our call to achieve. Ko ia e tau kaweinga, pe ko e tau whakamaunga ke tau ngai mo ui. The last order of Christ, Ko e whekau whakamuimuia. before he ascension, Ki mua ke ne ha ele hake. he sent his commandment. Na ane tuatu a ele folofola pe It ko e said, whekau. soldiers, Ane pe ke ne ngai kau muimui. Ke I tau will soti. come back Ke toi whoki mai. and see the result Ke hau ke uma. of the gift that I gifted you with. Ai ngahi ola. Ko hi ko ngahi mea ofa na aku tuku pe tāpoki aki ki moutolu. Hallelujah. Hallelujah. Reproduce, Ke mo whakatupule kina. multiply, Ke tau ngau. until I come. Whatever. Ke ne whoki mai. Hallelujah. Praise the Lord. That is the last order of this commander. Ko eni ai whekau tuku. Lea tuku. Whakamamae. Aho tau taki. We know now that we are the army of the Lord. Pag tau lamare ke tau sio pa tau iloi pa papawai. O tau ihe. The last order of the commander is the priority. Hallelujah. Order to be fulfilled in our sight. Ko e au whakatuku, pe ko e lea whakamāmai aho tau taki, ko e mea whika unuaki ia, I kai whakamuimui, whika unuaki ia, e te tau tolu, o I kau muimui, ko I kau sotia. Army of the Lord this afternoon. Pe ko I kau sotia. I want us to see the quality of the message or the commands from the Ko Lord. whaange tau sio sii, ki he kano kato, pe ko e kano loto, o e me whekau. We must know the order. O tā go toton ki tau ilo I We must understand the order. E tau mahi no I fo. Hallelujah. Hallelujah, praise the And Lord. that is the first thing we must do. O uraki mea ia ke tau whai. After we understand the order, Tai ko tau mawai ai mahi no I o e me whekau. we must do the order. Ko paulewa ke tau talango fua pe whakakakato hono whai o whekau. Father, Praise the Lord, and that is the hallelujah. two themes or specific things that we must achieve to fulfill the will of our commander. Ko ia e That mea proceed mo'oni from mea the mouth ke mau ke of whakakakato. Aho tau ngafa ki ho tau Hallelujah. taki pe ko tau tau Amen. me whekau ki tau tolu. Hallelujah. Praise the Lord. Toi kaya mage, The book of Mark. hatai me frekai. The book of Mark. Hallelujah. Toi kaya mage. Wai kaya, kon ho fruma no ve stafa. Mark 16 verses 14. Beso no loge, beso no mal. Amen. Mage matado. Mark 16, sorry. Bestafa ke beso no agada. Verses 14 to 20. Mark 16, 14 to 20 it says. O se tatu ai. This is after resurrection. Ah, ho fa noa. E hawa si so ta no se kawaki mo te ala. And after 40 days, after 40 days of his resurrection, Jesus talks about. Behiria. Na ne ha ke to fuma to ka. E ne no fo kai. O ne mawaki. E na tai tui moloto fefeta. Ko mea e na tai tui ke tek na to. Na nau mamata ke deia e hiri e ne toi tu. Besta fa. Hallelujah. Mark 16 verses 14 it says, afterward, as they are reclining, he appeared to the 11 and reproached their unbelief and stiffness of heart, because they did not believe those having seen him being raised. Ke beia ke te ina to. Mo alu ke ma ki mama ni ko to te.
Malanga ya ke ngongole ne ke kakai Filipe. Koia ya tu mo patai so e mo ui. Ka koia ya e kai tui e maraia. Pe ko nga faka ilonga e. Hallelujah. E hoko ke tekna tolu o kutui. Tena kapusi e kau te golo. I hoko afa. Tena urea ake nga hilea ke hekehe. Lea fo. Tena toa hake nga hingata. Pea ka kapau tena uinu. Hamea whakamate. E ikai kovia ke tekna tolu. Tena uli whakinima ke pahaki. Pea tena upo ui. Hallelujah. Koia. Hini alea ai ki ke tekna tolu. Nai mau hake ia ke helangi. O nofo. E nima to matau oi tamai. Hallelujah. Mark 16 verses 14, now 15 to 20 it says, and he raised and he said to them, having gone into all the world, proclaim the good news to all the creation. He who has believed and has been immersed will be saved, and he who has not believed will be condemned. And signs will accompany those believing these things. They will cast out demons in my name. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they may drink any deadly thing, it will not hurt them. They will lay hands on the ailing, and they will be well. Hallelujah. The Lord then indeed, after speaking to them, was received up to heaven and sat on the right hand of God. And they, having gone forth, preached everywhere, the Lord working in them or with them and confirming the word through the signs following. Amen. Hallelujah. After resurrection, before he ascended, giving the Holy Spirit. Before that, he knew, so he prophesied or wordings, all these things that shall follow the believers. Hallelujah. So he told them, this is not only for the pastors of making disciples or visitation. This is for every person that's saved. So Jesus, farewell. So further to the signs. Hallelujah. Their signs. So signs will follow you, not you follow the signs. Hallelujah. So the workers of Christ. So surely goodness and mercy shall follow you, not only once a year or a few years, but all the days of your life. Hallelujah. So these are the signs that follows you. Well, actually the word of God says, and signs will accompany those believing. Hallelujah. These things. Nothing to do with position, but believing. Hallelujah. We are talking about faith, and that's what we are all. So this is a command for us all. When you go and visit someone that is skilled, and lay hands on him and pray, and believe God, healing, the word of God guarantee. Yes. Hallelujah. Let's give up the offering to God and his words. It's only God alone who equipped his soldiers. Hallelujah. So Jesus is talking about the fruit of the Spirit yet before it came upon. And that is our commander who stands from the beginning and speaks to the end. Hallelujah. So all things set and done, ready for us. So therefore, that is the power. Hallelujah. Hallelujah. The second, words. hallelujah. Language reference here
can cast out demons in the name of Jesus, but also that we will speak new tongues. Hallelujah. Ko sisu bena nere ake ni. And it was Jesus himself. Hallelujah. Praise the Lord. Te maurea ake lea keke, lea fo. You will speak new tongues. Hono Hallelujah. tolu. With new tongues. Te ke hiri whaki ni pa na tolu ke no fukuto ke taha ene te fume te moro. Na tolu ke la mari uri pa ana la mari uri pa ko pa te ke lere ko e la mari uri a. Hallelujah. Sio le fai longa. O ko hanga ya tau taki ta commander. Hallelujah. Or predict. But when they have prophesy that he will fulfill it in your life. Hallelujah. Tau sio heni i tā tuaki o e palo mesi mo e mālohi ko ne tumai kia te tau tolu uraki ange koina tau lawi ki ai hoko ki ai ko hono hoko mai ki ai kai ke ngata pe i tau papusi e lau mari uri pe kai ngata pe i tau Hallelujah. ka tau hoko atu And that's the signs that follow us that believe. kai ke tau lele kai hoko mai ai firi ko firi No. ke lele. The Hallelujah. enemy will run, but not us. O we kai ko tau tolu tau Hallelujah. lele he firi. The Hallelujah. power of God is in us, Amen. not the enemy. And we must cast out the enemies in the power of the Holy Spirit. Hallelujah. These are the signs that follow you that believe. Kai kai fok ke tau mate i hanahi inu o ku whakakona. Pe te rewe sia e tau mo ui. Pe te kā te tau hiri whakinema. Hallelujah. Amen. Pe te nau tolu, pe te nau mo ui. Hallelujah. Hallelujah. Se fasa ke tā nogo ni, I want to conclude with this. ke whahinga pēte ni koia. Oi ngāu e koia ke tu whake o ngongo lele, ke māman koi ni, nai whai e tā nogo ni e sisu. Jesus himself said the story of how when we proclaim his good news of gospels, hallelujah. Pena i he tala noa e hono whawhanga o tō ni māwhi. And it was in the story of how he fed the multitudes or the 5,000. Tala noa koi ni une lit eia pe koi mea mo oni ai, ko sisu koia e mā o e mokui. So this story in this chapter leads us that Jesus is the bread of life. Mati wa hang fu mawha. Matthew 14, hallelujah. Hallelujah. Toi beta fu au se lima. Mati wa hang fu mawha me stahtolu. Matthew 14 verses 13. Amen. Koe pe kata grahi ke wharekai e nof mahen. Hallelujah. Koe tau whawe stolta tolu ke te so stolta. Matthew 14, 13 to 31. Taraka ne kawa konga. Koe kakai e kuha. Hallelujah. Nau hao tokanga maulot. Nanga kawa konga. E lava tau siasi o whawhanga kakai ko nahe te mipi. Sekretari kang sodia. Lagi sisu. Whawhanga kakai. Tina nau hao maulot ang kata ang bagi kami. Wataya le kang sodia. 80. Kau fu mahe kakato ya. Wiki hoko furo. Hallelujah. This story Lagi sisu. Ay tari hage hasodia. the multitudes, the Amen. 5,000. Tau ki mas gegi. Let's give it Hallelujah. to God, amen. Eh, pero tu ai ka fini e kau sodia. Praise the Lord. The word of God in this book, hallelujah. It tells or highlights to Komi. us. Mo ora o pau ke fofanga. Jesus told his disciples, Kai ka hata hai no foi tu ai fare kai e te fini. Ka mas mas gegi. so therefore, I believe you're fully aware of the story. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mantui di walu apure dulu. Pau ke fofanga. Mantui ko komanda. He commanded the followers, the disciples, Taya te kau sodia. Ko kumne wa ki mo mo ni no ya fini. so they will start to seek Alwa tu ke any kita food food. or lunch. Down a little more. Hallelujah. Nada na hang manilan si ilo te tau malanga follow. Hallelujah. Ha ko Praise to the pe
Praise the Lord. Hallelujah. Jesus himself said to them, they must feed the people. Yet we're fully aware of the story that the disciples were start to make the spending or expenses that they are focusing on. But they end up in the story found a young boy with lunch or with lunch. So the method or way to make it to this miracle. Hallelujah. So the Lord bless. So the Lord bless, hallelujah, what the disciples brought forth from this little boy's lunch. And Jesus blessed that lunch. Here is the point. So this is the point. So Jesus start to pass. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So what we ought to do is to pass. How are we passing the good news? The living words of God, which He is the living bread, the bread of life. So when they pass on to one another and make it happen, and come to the people, once it's fulfilled. So the question is, where did this lunch of this little boy start to multiply or increase the numbers of blessings? Was it in Jesus' hands or the disciples' hands? So Jesus in His word revealed to us. They passed on, meaning give out. Hallelujah. And it's multiplied. So this is our commander's way. Our Savior's way. Of Jesus down here. Until the uttermost part of the world. Hallelujah. Amen. Amen. First, it goes by all authority and power in on earth. Hallelujah. Was in Him. Hallelujah. So therefore, what He commanded, it was the authority. So when we go with the good news, so His power, the authority in Christ, enable us, praise the Lord. It's not going to be effective if we stay still, if we move, if we go out, if we preach and make disciples. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So that is the way. We must keep continuously, hallelujah, keep on passing the gospel of Jesus Christ. When I came to this widow, poor woman. Praise the Lord. The poor widow came to Jesus. This poor widow after the husband Lord, his sons will be taken. So he fully aware the servant, the man of God says, what is in the house? Hallelujah. Amen. We ought to take care individually of our own house. Hallelujah. Hallelujah. Yet the woman had and is left over oil in the kitchen for a last voodoo. Amen. So the men of God says that is far more than enough.
So tell yourself, Alwa tana ke gesina mata. collect all empty bottles. Ko ne ngata pe na tana gesina ko ngata itu palolo. Amen. To the best that they can Hallelujah. do. Hallelujah. Ko ngata pe ho kubila mari ko ngata ya malo ho tua ya ko. When we come to full stop Hallelujah. in fulfilling the message, It's the or the biblical command, principle. hallelujah, to Amen. proclaim the good news or make Ko disciples. ngata pe ay alu ko tu uya ano to mai o. So there his Tama ya ki te ya te ko. was there. Ma wai Because he pe. promised, I will be He with pot you ko to pe. everywhere Te alu ai. you go. Ko al pe o aku. When you go Ko tu pe tu. end or uttermost part, Ko wi ke kita. or wherever you can Ko visit. malo yo o tua ke ka ke So- fari ali ko. Ko malo yo o tua ke fai ak fa mo ui. Hala mari ke pure aka. Because he promised all power and Alo mo fo hata na ko fon ma heaven fari. is in him. Hallelujah. Fon henge So he sina. commanded us with that power. Sai, Therefore, aku we ni must mga- go and comply with his commands. Sa ko ilo ma sila ni ki fa pul mo. Utu ay ki lolo ki hina ko to So pe fill the na. bottles, all the collected bottles, the empty collected bottles. Hallelujah. Fon ko to hina. And they were all filled with oil. To ki man man fi mo to. At the To same te time, ka. the woman said to Utorere. him Utorere na. to go and Dame ina siya. Oh! Osi. Amen. Na bihan ke alu o ongi lah ta te ke alu. Hallelujah. Ika tok sia ke pan bola mari o tua. E ta pagi ko pagi tu ha ko le me mo he. Amen. praise the Lord. Ta no fo ko ko ala ko na te al ko fa ai mama. Osi malo he. We E all na have to go. ai ki he service o ngau ai. So therefore, his power, his authority given to us, equipped us Fata for wa the to purpose lo to. only for his command. Hallelujah. Amen. Sell all these bottles, he said. Fifi abu da siwi ya. Praise the Lord. Na hao no wana ni. Ko me ku wi ko fifi ta ya no manda. Kai mi sipe. Trama ngos. Fada wa de lo. Lava to toke mo wa. To ma mo pa nga de no fo api fa. Hallelujah. Fully aware Ko of the end pe of the ke story, ni ko otu wa the ke oil, ngawe. and even looks after Hey, the, God, the don't rest of the benefit. Hallelujah. Ko principle la fo fo ai otu wa. God's Hey, word God, don't principle will never ever change. Eliliwe ko ma. The generations Eliliwe to tangata. Eliliu abego to be. Kai kai eliliwe fo fo ai otu wa. will change, but never the word of God will never Hallelujah. change. Hallelujah. Amen. Father Noah. Hallelujah. Kita wanga fukatoganga. Ay malama. Kita no. Hallelujah. For us to acknowledge in this chapter or story the ability, Ke hanga mala the possible. o ilo iho Hallelujah. fatongia kita no. So here we can picture our life in this story, Tano ko no fafanga to ni mas. talking about the multitude, How fatong feed 5,000 people. fafanga ta. So where are we? Place ourselves in Hallelujah. the chapter story. Ko hai mo ne fangatopo. Ko So eu. who multiplied? Who blessed? Hallelujah. It was God. Time ko ne fai no toloto sias ko i Corinto. Ki sias fai no toloto, ko sias fakakakano mo. The church in Corinth, we're fully aware the history. Dai Paulo. For the Como tunga apostles' fala days, Maria ni pe. your spiritual status is this. Ano fa hinga talang sai fai ngawa Paulaya. Muy na dolai. Some people chose Paul, the apostle. Ko na sias mo vedi vedi i seneni ko tu fai ka. Dai mago bispende o da no gai. Bispende o Hallelujah. Praise the Lord. how go ya givas al igai. Some people follow Paul, the apostle. Al we aplos al igai. Some Ai Paula. are Na Paul. begia aplos maboto. Paul says, did any one of these die? Na begia givas maboto. Did any
one died for you. Hai me mo hama o he hau te lotu. Ke mau a sisu. O kai koe mau hatangata. Us to receive when we come Hallelujah. to Jesus is to receive Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Ka Lord. pau te ke ilo ho responsibility. When we come to know for sure our responsibility. Koe army. Yes, That he we had are, command. I hallelujah, command. the armies, our soldiers Kaya si of the Martha Lord. uwi nga. We ought to say yes, sir, to the command Sai ni of be Jesus, ho our hi Lord. ke taria si Isu mo ke When mui we mui. sign agreement to follow Kaya ni Jesus, pure nga ho mate. we do not even Maulunga se kau ho mo wi. control anything in our life. Maulunga he tau mana wa. The command is so Dahil superior and higher even than our life. Kawatai na pia ke kakai ko to. Paul was free to anyone or Me be ta ko po pula ke kakai ko to. he owes nothing to anybody. Ke hoko ko ta si pinga ke na ma asisu. But he owes only for people to imitate Christ, hallelujah, or himself to be a role model for people to follow Christ. So that's why we have been created for, and we are saved for. We can't save the Hallelujah. world, but we are saved the world. To serve the world. We can't save the world. Amen. Hallelujah, but we can serve it. Ko me buya tau to, me fama o tau That's why we to. are called. Ke tau We tulo. are saved Hallelujah. O senoni ti mamani. to serve Ke the mo world. ui hakakai. Ke mure hakayo to. So that there will be many souls win for the kingdom Kare of Paula. God through Kung our sino service. ni bel ke tai me kamte ngai. For new his day will come. Hado mau nga. So what was he Mau coming na to se know? kau me to peliki. The command, hallelujah, Kaya mau was nga he his pan. treasure that came from above. Mau Not na se his kau life sias. either. So the command is so important. Kaya mau nga foto ma. It's not us. It's not about us at all. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh na uri yung tafaki kihe. Na Hallelujah. mata-mata ko. Ko tau mo ui ke ao masis. Hallelujah. Ko pau ka ke ao. Our life is to serve the Lord. Hallelujah. That is the most profitable and beneficial of us living Ulo to ki serve God. Hallelujah. realize and understand our responsibility as a soldier, good soldier Tau matua of Jesus iloi, Christ. o mahui ngā maria ka te tau tolu, e tau hoko, ko e sōtia, i he kau tau asihova, i e tau ngāu, The next point whai kelele. for the conclusion of our message Ka today osinga o e tau waiwahe i e whiawhini, is this. o pehenia. Order and discipline are balanced and complemented by the supernatural of God. Hallelujah. Ko e whekau, mo mo uia ko nekina. O ku mahu inga au pitoia. I Ko whekau, pau ke palanisi. ai o tua, e na alu fakataha. Te ko Aho mo ui palanisi. discipline Ai mo au. Mo whekau o mkatau. Amen. Hallelujah. Kapau na yung laba iya wow. Kaya palanisi yung mo whekau. Order, hallelujah, and discipline must hand in hand or go together. Hallelujah. Praise the Lord. For the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And if it's not go together, that means Na faith boy. there is no Boy, you gotta go. self-control in life. Fire kita fama ako. So to conclude, Fada daw to kita lang summarize, ako yung nafafanga daw ni Maf. according to feeding the 5,000 people. Hallelujah. Hallelujah. Multiplication, because tu pure kina. Multiplication continues until needs are met with abundance. Hallelujah. Ko e tupule kina o paupe ke alupe ke a o Hallelujah. kawarema ko lava Kung lele. mana ko na hoko Hallelujah. papas. O whakatatau i he mana nai hopo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ki ngata pe mana ko ya. O kabaw ya ki abundance. Ki tafe. Ki forma huwa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Dego si sunan pe kaki haka ke kahas kamte flau. Kago hawa ke mo ma ay mo ui abundantly. Abundantly. Hallelujah. Praise the Lord. Ke lahi abu.
Kau toki tupe. Ai ngawa on multiplication pego fakatupu. Hetai tu tawa ai abundance pego forma huwa. Hallelujah. Forma huwa. So therefore, multiplication will only come to an end when we exceeded or experienced the abundance which he decided, like as he said, the devil come to steal, kill, and destroy. But Jesus himself said, but I come so that you receive life and have it abundantly. Hallelujah. Amen. The point for us. So the last point. The creator, the need, the fuels of the resources, the creator, the surplus will be. Hallelujah. Amen. Koi lahiang ai fie mau. Koi siyang ai mau ang mea. Koi lahiang ai whakai ang upo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Koi lahiang ai fie mau. The greater Koi the need, siyang ai resources the mga less the mawanga. resource. Koi lahiang ai te tewe e greater kikitoni. God prepared to supply. O at katonganga koi kitenga tutui. So therefore, I'm not Koi focused otwa on kune the fry seed. ateng kitangata tutui ke God tutui. is the provider Pe moi ma of ke the hiri. seeds. Kihene tepe. Hallelujah. To sow Hallelujah. and to pray for his table. Fausa ke investment fausa So luto. the last part, Toya luke. we go to Luke. Vai koia. Ano fuma wa mes famal. Luke 12. Hallelujah. Amen. Toya luke. Bahe unu tahawa. Beso no fang furu magalu. Luke 12:48. Dago da fandi. Wawia. Kolere mai fe kaya. O kuifu e tau maranga me tau lotu e tau fe kaya. Kila tau ke magona. Kila mohe kohe. E ure ata te mohe kohe. Hallelujah. O e meni mai ko tau beso wa usigena. Coming to the last verse, hallelujah, in Luke chapter 12, verses 48, he says, and he who, not having known, and having done things worthy of stripes, will be beaten with few, and to everyone to whom was given, much will be required from him, and to whom they committed much, more abundantly they will ask of him. Hallelujah. Bes fabalu. Kamay mana fe kaya. Ito fa baba yang tidak mios. Kakoyan na ikai iloa kanoan ke komanda. Kanoan ka sisu na ikai iloa sisu ya. Na ikai manakoi. Na ikai mata lelei ke manakoi handa. Fanongiran. Koyan na ikai iloa. Pea fai ei ai ngahi mea au kungari mo tau tea. Le mene fai sisu. Kore te sisu ya ta i nai mo do. Ko ui ko ha. He nai fi hanga ia mo lao amamani. Amen. Ko le rei bebesi. Hallelujah. Talamai nai hanga sisu i he feitu o buyai mau pe tau tea me he kakai. Whadonga ien. Am he kakai e mea ki he iki. He unau amanake mea me he iki. Praise Hallelujah. the Lord. The verse say very clearly and straightforward. Hallelujah. And he who referred to Jesus, not having known, hallelujah. The Bible explained to us that him was not splendor, an image that was disfigured, and no one will take or have favor on him. Or will have favor on his O image. tau tea e sisu. Lea kovi ka sisu. So the people Whai ngai mea treated him, kotope o wikai tā. and everything Jesus did was against, hallelujah, the people's decision. So that's why he was beaten, or they beat him, and also he done things worthy of strife. Whanawai nes. Hallelujah. Koe uhi, koe mea kau nau whai lahi ka sisu. He oku ia sisu e nau whia maulahi. What they did Amen. to Jesus is what they Mahino na i ka need tau from tonu Jesus. mewe. They have a greater or abundant need. Whanau ki aia te Of the whapalati. Lord. Ke kou ilauka kai tonga kakai poto whauliuria. E tae mahino rea whatongai. E mahino rea whaparangi. Sa,
Where much is given, much is required. Amen. Mahino. Amen. Hallelujah. Amen. Wallahi me aku foki kakai ke otua. Koi wa me lele a ke no ta ai me ko ya. Koi wi na fi ma me otua ai me ala. Hallelujah. Hallelujah. Sa. Time ko na hawa si so ave ta wanga. Tamai Paula. Na ni ya ye ta wanga ala ke ti. Here the apostle says that all our sins was upon him. Because we give him much, our sins, we expect the forgiveness of our sins from the Lord. Hallelujah. Amen. Because everyone to whom much was given, much will be required from him. Hallelujah. So, what the big association? Father, we lahi ko me ave associare che a me le gono ho. We lahi ange ya fi ma associare che ne ma me me. Oh dai che. Amen. Amen. Hallelujah. Where much is given, much is required. Se che fuoco poi o tu fatali ni. Koi lahi mea na fuoco e tu I che ne kau ngawi. Koi lahi amanaki mea te ia te ne mau ne kau ngawi. Amen. Ki mahina ngi. Ki mahina ngi. Koi lahi mea koi na ne ave. Much was given, Koi lahi e amanaki te ne mau mea I. much will be required. Hallelujah. Koi hinga ia e vesi koi. So that's what this verse means. Hallelujah. Kau lau ia Dios. Fu maalunga tau whika ia ko mea ki tua ia mahina ta kita. Amen. Ko ia na ikai ilo, na i whai e ia ngahi mea ngari mo tau tia. E tāki aki ia ai ngahi tāsi. He ko ia ko tuku ki ai mea lahi, e amanaki lahi ia te ia. Pea koia ko tuku ki ai e he kakai ai mea lahi, e lahi ai e nau amanaki kia te ia. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go back Kabang to te the verse. wade wang halaki eiki. The verse. Hea Hallelujah. mea lahi ko amanaki ai, ko amanaki te mau me ai whamori bone o e kuanga. So if we give all our sins to God, Hallelujah. we also Amen. expect great forgiveness from him. Hallelujah. Ko tu o ngaia o e whak e mea off e So o that tua is matau the dolu. stages of how God given us Ke tau whai e ne ngā wei. gifts when Ko we ka kai tau dolu ku iai amanaki ai Hallelujah. eiki I ahu to asu. do his will. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Karamai sisu. Ko ha ko ko na wat kia e ni ma. Leu ka The manaki story kia of koe talents. ke ma o ho fu. Jesus Leu ha o expect ke to o manaki o ke ho fu lu another ke na 5. wat ni ma. So when he returned, he expect another 5. and Ko make ko na it wa ve ke ai mo. 10. So the 2 Ko wa manaki kia ko he fok mai ke expectation ma ai fa. equal 4. Amen. Receive 4. Ko hinga ya besko. That's what it is. Ko me Allah na fai ke eiki. Ko wi he ko me Allah na fai ke ai Much amanaki. that was E fai ke given to the eiki. Lord, because that was much will be required. Hallelujah. Talbai na ni fok de mo tolo malo. He has given us Ke mo malaki hifo ai siko pio ai ngata. Pe he kai ke la pea mo tolo. Ka mo ka fo pe inu he me o faka kon. sentence. Hallelujah. Ko lahi e me wa ai ki They ki be ko siko drinks. mo. And that's what God Foki ka ke ko me ofa. into our lives. Giving Fa mo us mahaki. gifts of healing, Me ofa ko ya i se ilo ke ngai la discerning mani. of spirit, Me ofa ko ya o lea ke he ke he. speaking Me in ofa ko tongues, ya fraton me lea ke he ke he. Me interpretation, ofa lea ko ya o poto. Me ofa lea o word ilo. of wisdom, Me ofa fa mo word of mahaki. knowledge, Ko word of ono healing. i ngai o manaki mai ai komanda. Tene ma me ko ya fa mo uyo He mamani. expect us. Hallelujah. Hallelujah.
We Amen. will work these out for the results to Hallelujah. attend to him. Hallelujah. Daungawe, follow to your mama. So our duty, our responsibility Kalema ke is to make foki disciples, Asisi. evangelize the world. Hallelujah. Tabai Until he sisu. returns. Eke kawago ma. Jesus himself said when the disciples Hai raised ta the iki. question, Teke hapa. what time? Give us ideas Dame when he sisu. returns. Jesus himself said, Mo wawe ke awe to itapu. take the word, hallelujah, Kai toki hapa. to the world Hallelujah. before he Ko returns. ne kau ngai ai fe kau katau And that tolu. is what the Ko ne connection pure e tai kau commands ai. to us is Kakake when ose he mama returns. teke ose na wao. We have to fulfill our duties. Hallelujah. Praise the Lord. Ko potu ko na o me ki fa fonu. E fa fonu ai pure anga o tua. E anga mama ni. Because he expects, hallelujah, his Mira ko hoko ko commands, e pabe mai e fare kai. hallelujah, so that we have to Venga e tau Siasi fulfill ke our tu duties se maranga. to proclaim the Ai good fai ko news, tau hoko ke anga hallelujah. fare kai. Amen, hallelujah. Hallelujah. Praise the Ka Lord. kame nga ko fa ke tuku ke te So I ni. want us to think O and te dire focus ka kai. Kau so on dia the tau mai. table that we ourselves are soldiers of the army of the Lord. Tau krei me tofi a mga lau mari. Claim heritage and souls Ko alu. is when we go out. Kai ko no fo. It's not us remain in the Mo house. wo malanga. We have to get out, go out, Follow to your proclaim mama. the good news, Na dolo and ku make tui. disciples. And to those that believe, O tai so na dolo ho baptize ka them tamai. in the name of the Mai Father, alo. the Son, Ko la mari and the ma Holy Spirit, Pea. Ako ina tau ke na ilo me ko tala ka tik and mo. teach them of what you observe of me. Ko foi Hallelujah. ko yang ngal foi fa para ko observe. And the English word means observe. Ko observe ko talange. Mo wako ka ore ba pure mo to he to ita. To observe is to closely look, receive, and take, hallelujah, and become effective, hallelujah, Feta no ke to ilo ko awo fulfill fo the la. living words of God, Kai hallelujah. mi ko ke ako ia ka kai. So when do we know that the word of God Te hanga influences fo la. mankind? O pure e ka. Is when, hallelujah, the word of God reigns and Ko rules wi in ngai foi life. ko observe. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ke mak we fo la amaman. So that the world Pe fa will ko be yo na consumed ulama ni. by the hope, by the word of God. And they get saved, hallelujah, receive Pada wang salvation ta ko ki na through ko Jesus Christ and his word. Ya muy mo lotu ta fai. May God Ke bless fa us ka all iki ya ka ta in komanda. prayers, in abiding his words, to fulfill O the ki mama. command of our Follow commander. to it. Which he says, go out to the world, Hallelujah. hallelujah, and make Ko ya tu disciples. mo baptize Whoever so. believeth, Ko ya baptize ya them. kai tu. Hallelujah. And they will Hallelujah. live. And to those Pada that mai mo cast fo them malo. will be condemned. Pa fa fita i fo do ka te. No ceasing. Ai lau mari ma no ni a fio na mo fo. Ta bo ki na e loko ka kai e fia ko e. Ficau ma inga ko tu ko. Ko ko ya kapteni o tau. Ko ko ya taki a tau la i ki fai e. Mo fo fita ia i ko. Ma fo fo la e fia ko e. Mo mana wa ho afio. Ya te ma do la le a ko ko. To we ke kumu no ma lo to. Ke fai o fina ngalo. Fai ki ai o wa fa. Jesus Christ ko mo beki. Amen. Hallelujah. Tau ki pas o te kita. Tau ki pas. Ko fa mari ko ni si help us. Tau dol. Amen. Papa Gedi, con la vei che tu cau no aloa e fia ko ko. A ko e fia ko ni ko utuai. Ai tai ku mahan. O ko fa to ka ngai ai te kau e fia ko ni. Kau nga we e fia ko ni. So dia mama mo so dia si su kaisi. Fa ka tai la. Ko so dia si su kaisi ko to ka ngai ai. Oe fiati ko ni kau awe, na mo tau ko ni. Oe teu ia ki taua. Na ko soti ai ai o
nofo pe mo ia he a pe mo po inu mo mau to mea pe ko ni ai dai hoko ia ko sodi ai ai o tua te ki ha tua ki ko la dei pe ku manga lo e ta tio e ta ko ka tu ke ko ke ka ua mai be ki mami ni si ko hai nai e ta ko o te ia ke alu o faia nga wa o tua ko sodi ai o tua kai ba sodi a ku tau hala moi kai ba sodi a ku faia fua ka ku hoko e mea ke ta kalaki mo ia ke whakamata e ka moi ko e hoko ko sodi ai ai o tua tuke kau hiwa ke nama ki mo si ko fai nai hei ti atu ani aka mo ani koni hene kau pe kau he ke na whao to lahi koni mai nai ne tata koni mai kui kone mai na koni hoko e mai na koni ke au ki sema ko ta malo ya ai Kata kamu boleh
Porque foto ya yo bawa ke pausi. Maloi. Koko. Maloi susu. Oye lo tu fire o kwa je tu. Maloi. Family ni. Na fi pa on. Ai ta pa. Maloi. Ma tu me yo off di ma. Fakata. Koko mi ya ya ta. Sai ya me la ma ya. Maloi. Sai ya me ta ma la ma ya. Fakata. Ko hikya te ba fa na. Maloi susu. Dia tak buat itu. Kau nak mau dia kamu dulu. Maloi. Okey, sadai dia sadai. Take it. Maloi susu. Kau dia ni melanang ye. Ye buat pasal supaya si kebaku. Maloi. Fakata. Pai tahu kita nak buat lagi. Tu bemo ke di. Kora dia pun kuang kalau pegu paya ke kamata tahu pegu siasi hai sa kola kau ni. Ai tu bemu ke watu ai fakamaro lah. Aku fonga yang tu fakamaro kau ui kau ahum mahu ingat kau ni. Nai foto tu hegi ke tai keni ai aku ni. Fakamaro lah yang kau ui lagi fakamaro betul dah itu tua aku ni fakatahataha ya tai ni. Uai fakamaro lah fok. Tukon Palestina, ani famore dia kaini, lele megeli damon hoa tau fiok, dan ya fiwa umaya takon ko kalong ko ihe pule lulu. Tolu ai famaro la, kau fese kau ko ape kau ngani mafata, ai ngawe ia pule anga ai otua. Takon mafu ofa ia otua ke tau ni mafata. Te mo ia no kakai no pure ama. O ia ko fama lo la heka ke motor. Sola pa mo ulangi ulava ma he fiat koni. Ia hata ma vai. Alu be mo seso. Ya no fo be mo seso. O ia I family he fiat koni. Fai ta be kina motor he ege. Ai tu be mo ke kore ki he. Fase kau ni wani. Kanak fra mo mo he ake pai moha pausi ai tau fio I he fiafi ko ni. Pada mai ko mau tamai alo ofa ya fiona. Oine kamata ama e fiofi. Ai kai mai e no. Ma wa o ki kuna. Ma sio ki ai he fiafi. Mori pe lawa sabe te vitago ma kai te no te. Ya mo no faka pia. Ai lopu wata hai kai. Ia da mai ma famalo, ma famita ia kia koi. Ia ma wikuna kamata anga I ngau e patata. E kau tangata e pai me kau. Ma fitiki ni maaki. Ia te ko si ngau e patata. E whakamui haka kai e nau hao me kureanga ia. Ko tamu ai ngau e kau tangata koi. E whakahawhi te haka hilau ngāri e hehe mo uimi. E hao me bureanga. A mai ma whamalo atu te koe e whenukau me me kuan. Rama mai mono kāinga e o tū. Tauroi koe whaingata a kurahi e whanonga ngā. A mo whakitai na kei ai te whanonga mai mo ki nau lo. E o tūa maurot te koe whenukau me kuspei Ana koroa whorofora na ni tūtui he a koe te tū. Ke mau hoko ka kau sōtia ki mau tōru. O kalaisi. I he whetūko tō te. I he ngāwe anga, I he ako, I he sōtuki. I he whetūko te le mau hoko. O sōtia ki mau tōru. Ai a whion. Ka pekina ne mo uimia pe he whoke kotu ngau e kune ngāwe ai. Tuke hoko atu e ngāwe le rei o kune whai te krispei. E whakamui hakakai. E ngau hao peke pureanga e. O marot ke tua siu, tāpakina ia o toa, e mo fuafua hausi e proklama. O whakamui lau mani e ke hao ke pureanga e atu hai. O marot ue o tua aua ngatahe. Tuke hoko atu e ngau e le leitu toa te, o ku mau whai. Mau lau i koe ngau e kura. O koe ngau e o whai ta. A koe ngau e tāpua. O tua marot ke koe wharatora hii e ka te heko ke patu mau e. Tuke na
ngau tu Fakataha po kita ngau ki. Ia ko ngau e fai. E lan lang ia be a. Malo te paskilan e fai no mani. Ai fare ko ni tua. Fai ga mo Fakataha. Malo tu a fio. Ta bikina ho tamai o ki no be mo. Kai malo tu mau lava mai he fia ki ko ni tua. Tu ke mau fa pe me ngau e mau tonu. Ke lang lang ia be a. Mai ko mau tu e ke a fio. Tu ke mau hola pe to ke te ko. Moni lava te mi da ko te ha me ke mau hola to ke ai. Oi ka pa ka malu pe a fona ko ia mau to ya. Tu ke mau hola ke o me te mau ikuna ai. Mau tu e ke a fio. O mau ikuna e fia ko ni tua. Tu mo ba ko ma tu ko te fia ko. Malu ki mau to. Me are na mau fono ma ai. Engai fe tu ke he o tua. Pari ta. Ke ai honi ma fai fa mo ui. Ke ai honi ma malu i e tua. Ke malu i e ke ma to. Ke ha le rei halang lang i tua ma mata fia. Fa foko to be le le lang i ngeia. I fa te ma ko alo. O sisu ka is ko ma fa mo ui. Amen. Ya ke kresa ta we ki ba mo fa tua mo fia la ma ma. Tu vai be halo to ma mo la ma ni ke no foi e Fakatahani. O na hiki. Ai fai de o tai ma ta. Amen.